Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana no kuri Ibakwe Media TV muri amakuru agezweho. Mbanze no kubiseguraho kubera ko na makuru twateguye ko twaza kuyabagezaho mu masaha y'igitondo, ariko kubera ikibazo cya technique biza kugorana cyane. Ubwo ariko twavuze tuti ntago mugomba gucikwa nayo bijyanye n'uburyo mu budasanzwe bwacu twebwe tuyabagezaho nta makabya nkuru ndetse azira ibihuha. Munyemerere turebere hamwe muri Republika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mujyi wa Kinshasa rukomeje kubura gica bijyanye n'imyigaragambyo ikomeye cyane yiriwe ku munsi w'ejo mujyi wa Kinshasa. N'imyigaragambyo yamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ndetse ikaba imyigaragambyo mu by'ukuri yamaganira kure imyitwarire n'imiyoborere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. N'imyigaragambyo yitabiriwe n'abakomeye yaberemo icyo nakwita udushya tudasanzwe ndetse n'akaduruvayo nakwita kadasanzwe kubera ko uwitwa Martin Fayulu umwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi banahanganye mu bihe bitandukanye mu matora. Byagiye biravuga ko ari umuntu ufite igikundiro mu Banyekongo ndetse ko ari we watoreye kuyobora Kongo ariko akaza kubigwa amajwi mu myaka ya 2018. Uyu munyepolitiki rero Martin Fayulu yaje kuraswa arakomereka muri imyigaragambyo yaraga hano Kinshasa ngo yarigamije kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga no gutegura referendum ushyigikiwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ese yarashwe n'isasu? Ese yatewe ibuye? Ese Martin Fayulu yakubiswe? Byagenze bite? Na ubwe amaze kubyitangariza ko mu by'ukuri yarashwe isasu kandi ryanyaryo. Navuze mbona hari ababikerensa bavuga ko ari isasu rya plastike ndetse ko ari yabasasu mu by'ukuri abadafite uburemere, ariko Fayulu nawe amaze ko byitangariza. Turaje turebere hamwe uko ubuzima bwe bumeze aka kanya, uko amerewe. Turaje turebere hamwe uko situation yifashe hariya mu mujyi wa Kinshasa. Imvugo ya Tshisekedi kuhazaza he nayo ikomeje kurikoroza. Turaje tubirebere hamwe muri aya makuru tubive imuzini muzingo muri rusange. Ni mu gihe Joseph Kabila yongeye kwihagurukira aburira abanyekongo ati nimudahaguruka ibintu biraba bibi cyane. Yababwiye iki? Ibintu byo ndaje mbabwiraho muri aya makuru 5 kuri 5. Ndababwira ku bitero bya Sukoyi byongeye kurikoroza mu minembwe abantu benshi ndetse n'ibikorwa remezo byarashweho. Turababwira ingaruka ibyo bitero byagize, turebera hamwe uko byifashe mu bibogobogo mu myiteguro ikomeye cyane ku ruhande rwa coalition. Birumvikana kwakira noneho ubuyobozi bukuru bwa gisirikare niyo nkuru igezweho cyane. Haravuga uruzinduko rw'umukomanda w'intara Kivu y'Amajyepfo. Reka nze mbibabwireho muri amakuru 5 kuri 5. Ne munyemerera ndababwira ko uko aka kanya icyorezo cya Ebola gikomeje guhangayikisha abatari bake mu karere k'ibyaga bigari. Ni icyorezo kimaze guhitana abatari bake, dore ko kimaze kwandura abatari bake cyane. Rero murabizi ingamba zagiye zifatwa, u Rwanda rwagiye rufata kugira ngo rwirinde cyangwa se rukumire iki cyorezo. Aka kanya Ubwongereza bwahaye u Rwanda inkunga yo kurwanya Ebola, ndaje mbabwireho. Hanyuma ndababwira ko umwiryane ubwoba n'ubugambanyi mbabwire uko FARDC yeshwanyaguritse bigatuma urugamba ruyishobera muri aya makuru. Iki ni gisa n'icyegeranyo tuza kuba twibandaho 5 kuri 5. Ndabwira ibyaranze umunsi w'ejo mu minembwe, mbabwira ubugome FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB na FDLR bakomeje kugaragariza abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Ndabwira ku basirikare b'u Burundi bisha abapolisi 3 b'Abanyekongo. Ese byatewe n'iki? Babiciye he? Inani nkuru tutaza kuba twirengagiza. Ndabwira ku mpanuro za Perezida Kagame kuri ba ofisiye 108 basoje amasomo yabo inyakinama. Iyi ni nkuru nayo nza kubabwiraho 5 ku kandi. Hanyuma muze kunyemerera twambuka hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko Trump byaratangazwa ko yahagaritse ikubagaho ibitero kuri Iran. Ngo Perezida Trump yatangaje ko yasubitse umugambi wo kugaba ibitero kuri Iran nyuma y'iko ibiganiro biganisha ku masezerano hagati y'impande zombi yo guhagarika intambara bigenze neza. Ndabibabwiraho 5 kuri 5. Iran nayo yigaramye Trump wavuze ko amasezerano yagezweho iti nta kirarangira. Ibi byose ndaje mbabwiraho 5 ku kandi. Nongeye kubaha ikaze mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira.
Nimunyemerere duhere hariya mu murwa mukuru Kinshasa turebere hamwe uko ibintu byifashe, turebere hamwe uko mu mujyi wa Kinshasa ibintu bizindutse byifashe, kubera ko nk'ubwo amakuru ari guturuka muri uyu mujyi wa Kinshasa na makuru akomeye cyane. Biravuga ko ngo abaturage bamaze gutyaza ibikoresho gakondo byo kwifashisha ngo biteguye intambara, ndetse mu by'ukuri imyigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo yasize mu by'ukuri itanze ubutumwa bukomeye ko imvururu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zishaka kuza gufata indi ntera muri rusange. Yes, ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo Martin Fayulu ku munsi w'ejo biri mu myigaragambyo ikomeye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abaturage bari muri uwo mujyo. N'imyigaragambyo yakomerekeyemo uyu munyapolitike Martin Fayulu yari igamije kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga no gutegura referendum ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Iyi myigaragambyo yari yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ashinja Tshisekedi gushaka inzira yamufasha kuguma ku butegetsi nyuma ya manda ye ya kabiri agomba mu by'ukuri igomba kurangira mu mwaka wa 2028. Mu minsi ishize Martin Fayulu yarayahamagariye abaturage kwitabira ibikorwa byo kwigaragambya imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko izwi nka Palais du Peuple, kugira ngo mu by'ukuri bagaragaze ko ngo batemera ivugururwa ry'itegeko nshinga. Amashusho ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana Fayulu wari wambaye ishati y'umweru yakomeretse mu mutwe ndetse anavirirana, mu gihe abamushyigikiye bageragezaga kumutesha inzego z'umutekano zashakaga kumufata. Martin Fayulu ni umwe mu banyapolitiki bakomeje kuvuga ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ugamije gufungurira Tshisekedi inzira mu by'ukuri yo kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu, nubwo itegeko nshinga rya Kongo riteganya ko perezida atarenza manda ebyiri. Mu kwezi gushize yavuze ko hari igerageza ryo gukora ihirikwa ry'itegeko nshinga binyuze mu mpinduka ziteganywa n'ubutegetsi buriho. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo buvuga ko impinduka ziteganywa zigamije kuvugurura inzego z'igihugu no guha abaturage ijambo binyuze muri referendum. Abatavuga rumwe nabwo rero bavuga ko ari umugambi ushobora gutuma perezida akomeza gutegeka igihugu nyuma ya 2028. Imyigaragambyo kuri uyu wa gatatu rero yabaye mu gihe impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga zikomeje gukaza umurego muri Kongo, aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yiyemeje gukomeza ibikorwa byo kwamagana uwo mushinga. Yes, abasirikare ba M23 bari mu kamwenyu kadasanzwe cyangwa se bari mu byishimo. Biravuga ko ngo batangiye gukirigita ifaranga. Ni mu buhe buryo? Umutwe wa AFC/M23 watangaje ko watangiye guha abasirikare bawo umushahara wa buri kwezi. Ni mu gikorwa ugaragaza nk'intambwe nshya yo kubaka no gutunganya inzego zawo za gisirikare n'ubuyobozi mu bice ugenzura mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatangajwe n'abegereye uyu mutwe avuga ko abarwanyi bato ba AFC/M23 batangiye guhabwa nibura amadolari 100, ni ukuvuga ni 146 buri kwezi rwose, mu gihe abafite amapeti n'inshingano zisumbuyeho bo bahabwa amafaranga arenza ayo ngayo. Iyi gahunda yemejwe kandi na Benjamin Bonima, umunyamabanga uhoraho wa AFC/M23, yavuze ko uwo mutwe ugeze mu cyiciro gikomeye cyo kwita ku basirikare bawo. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X Twitter, Bonima yagize ati: ni icyiciro gikomeye mu kwita ku basirikare bacu b'intwari, ubuvuzi ndetse n'ifunguro rya buri munsi birahari. Ku bijyanye no kubaha ibikoresho bya gisirikare n'imyambaro, umuryango wacu bikora neza kandi ku buryo buhoraho. Amwe mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abarwanyi ba AFC/M23 basabwe n'ibyishimo nyuma yo guhabwa amafaranga mu by'ukuri bakayifotozanya. Bamwe mu barwanyi bavugaga ko gutangira guhembwa ari ikimenyetso cyo guha agaciro ubwitange bagaragaje kuva binjiye muri uwo mutwe. Umwe mu barwanyi wahoze ari impunzi mbere yo kwinjira muri AFC/M23 mu mwaka 2022 yavuze ko amafaranga batangiye guhabwa ari uburyo bwo kubatera imbaraga zo gukomeza urugamba bavuga ko rugamije gukemura ibibazo byose biri mu burasirazuba bwa Kongo. Agira ati: impamvu ya mbere yaduteye kujya muri uru rugamba nibyo ababyeyi bacu banzuyemo ndetse nibyo natwe dukomeje guhura nabyo muri Kongo bitewe n'ubwoko bwacu cyangwa uko dusa.
Ataye mafaranga rero ni inkunga idutera imbaraga zo gukomeza kwitanga kugira ngo ibibazo muzi by'iyi ntambara bikemuke kandi abanyekongo bose babashe kubaho mu cyubahiro, uburinganire ndetse mu by'ukuri no kutavangurwa. Abasesenguzi bakavuga ko ubushobozi bwo guhemba abarwanyi ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko umutwe witwaje intwaro ugenda ugira imikorere ihamye kandi yubakiye ku nzego zigenzura ibikorwa byawo. Hanyuma umushakashatsi wigenga ku makimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Eliezer Ushindi avuga ko iki cyemezo kirenze gutanga umushahara gusa, ahubwo kikaba kigaragaza ko AFC M23 ikomeje gushimangira ubuyobozi n'ubushobozi bwayo bwo kwigenga. Ati uko umutwe witwaje intwaro ugenda wubaka inzego zawo z'ubuyobozi, izimari n'iza gisirikare zigenga, niko kurandurwa kwawo hakoreshejwe igisubizo cya gisirikare gusa birushaho kugorana. Ibi birashimangira kandi ibitekerezo byasabaga igisubizo cya politike ko cyakemura ibibazo by'ishingiro by'amakimbirane, ariko mu by'ukuri hakanabungabungwa ubusugire bwa leta ya Kongo. Yakomeje mu by'ukuri avuga ko gutangira guhemba abarwanyi ba AFC M23 bishimangira ubumwe bw'imbere mu mutwe, bikananoza imiyoborere yawo ndetse bigatanga ubutumwa bwa politike ku bawurwanya ndetse no kubawushyigikiye. Yes, hanyuma mu yandi makuru reka turebere hamwe icyo FARDC yazize, reka turebere hamwe icyo FARDC yabuze, reka turebere hamwe mu by'ukuri icyo FARDC cyangwa se ibyo yagiye ihura nabyo n'impamvu yabyo, kuko bigaragara ko yatsinzwe urugamba si ukwamburwa ibice gusa, ahubwo yaranatesekeye ku mirongo y'urugamba. Turebera hamwe n'iki cyabiteye, n'iki cyakuruye intsinzwi y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravuga umwiryane hagati muri bo nka coalition, hakavugwa n'ubugambanyi hagati muri bo. Ni byinshi. Intambara yakashije umurego murasirazuba wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yateje umwuka mubi cyane, ubwoba akavuyo n'amakenga akomeye hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu zizwi nka FARDC. Hagati ya 2022 na 2026 abashinzwe iperereza muri FARDC bakoze umukwabo ukomeye babitegetswe na Perezida Tshisekedi, bishyira mu mazi abira abajenerali barenga 30 bakomeye n'abandi baofisiye bakuru benshi. Mu by'ukuri kuba tarafungwa ubwoba ni bwinshi ko nabo bashobora kugerwaho vuba. Urugero rwa hafi ni urw'umuyobozi w'ingabo za Kongo zikorera mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, Colonel Makelele, uherutse kwirasa agakomereka bikomeye, ubwo yamenyeshwaga ko mu by'ukuri abamukuriye bamutumijeho kugira ngo agire ibyo asobanura mu gihe cyekwagaho gukorana n'ihuriro AFC M23. Ubu bwoba rero n'umwiryane byatewe no gutsindwa gukomeye kw'ingabo za Kongo mu gihe zihanganye na M23, kuko iri huriro ryafashe ibice byinshi by'ingenzi birimo umujyi wa Bunagana, Kavumu, Goma, Bukavu na Uvira. Nubwo uyu mujyi wa nyuma wa Uvira iri huriro ryawuvuyemo risabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri rugamba ingabo za Kongo zatsinzwe rwakurikiraga itabwa muri yombi ry'abasirikare benshi bakomeye bashinjwa ibyaha bikomeye bihanishwa ibihano bikakaye birimo n'igihano cy'urupfu, kugambanira igihugu, umugambi wo gukora Tshisekedi ku butegetsi, gukorana na AFC M23 na Joseph Kabila wayoboye iki gihugu. Ibimenyetso by'umwuka mubi mu gisirikare cya Kongo byatangiye kugaragara byeruye muri Nzeri 2022, ubwo Lieutenant General Philemon Yav Ilunga wari umuyobozi wa zone ya gatatu y'igisirikare kizwi nka 3e zone ihuza intara Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo yatabwaga muri yombi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwashinje Lieutenant General Philemon Yav guha abasirikare bari ku rugamba amabwiriza yo kuva mu bice byafashwe na M23, kandi ngo yanakoranye n'u Rwanda abinyujije kuri Generali retired James Kabarebe cyangwa se umujyanama we, ariko ibyo byose byaburiwe ibimenyetso, asaba kugirwa umwere kuko kuva akiri mu maboko y'abagenzacyaha ntiyemeye ibi byaha. Ubu bwoba rero bwajyanye n'igitutu Leta ya Kongo yari ikomeje gushyirwaho isabwa guhagarika gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Mu Kuboza 2023 igisirikare cy'iki gihugu cyatangaje ko cyafunze Generali Major Bruno Mpezombele wari umuyobozi w'akarere ka 34 kizwi nka 34 Region Militaire muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwari umuvugizi w'ingabo za Kongo
General Major Sylvain Kenge yasobanuye ko General Major Mpezo yafungiwe kwanga kubahiriza amabwiriza ya gisirikare yo guhagarika ubufatanye na FDLR gukoresha nabi abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Nyuma yaho abarwanyi ba AFC M23 bafashe umujyi wa Goma muri Mutarama 2025. Tshisekedi yaketse ko hari umugambanyi cyangwa se ubugambanyi bukomeye, atanga itegeko ryo gukurikirana abofisiye bayoboraga ingabo zari kuri uru rugamba haba muri uyu mujyi no mu bindi bice byo hafi yawo. Ntibyatinze kuko wari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 General Major Alain Bianzambe, Brigadier General Lupembe Mapenzo Pepi, ndetse uyu wari umuyobozi wa batayo y'ingabo zishinzwe gutabaraho rukomeye zakoreraga muri Sake na Kicanga, na Brigadier General Yanguba Tenedani wari umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, bahise bafungwa icyo gihe. Keretse kuba barashinjwe ibyaha mu by'ukuri birimo kugambanira igihugu bihanishwa igihano cy'urupfu, nta byinshi byamenyekanye ku rubanza rwabo kuko urukiko rwanze kwamabanga ashyirwa hanze, rurushyira mu muhezo aho Major General Nzambe yapfiriye muri gereza muri 2025 mu mwaka ushize ndetse mu kwezi kwa Mata. Icyo gihe byagaragaraga ko igisirikare cya Kongo kitorohewe, ariko ntibyari byageze ku rwego rukomeye abantu batekerezaga ko byageraho, kuko mu mwaka wa 2025 ibintu byahinduye isura. Abasirikare bakomeye bakorera Kinshasa nabo batangira gukorwaho iperereza. Muri 2025 muri Nyakanga, inzego z'ubutasi zataye muri yombi Brigadier General Benjamin Katende Batubadila warushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu mutwe urinda umukuru w'igihugu, akekwaho kurenga ku mabwiriza agenga umutekano n'umugambi wo kwigumura. Hanyuma mu minsi mike yakurikiyeho, General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, wahoze ayobora abarinda Perezida Tshisekedi akaba n'umujyanama wa Tshisekedi mu bya gisirikare, nawe yafunzwe afungwa n'abandi barimo cyangwa se afunganwa n'abandi barimo General Major Maurice Nyembo Abdallah wabaye umuyobozi w'ibiro bye. Tariki 4 Kamena 2026 Chiwewe ndetse na General Major Nyembo, Brigadier General John Ngoyi Kabila n'abandi bofisiye bakuru batangiye kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa bashinjwa ibyaha bifitanye isano n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi, birimo kugambanira igihugu no gucunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko General Major Nyembo ari we winjije General Major Chiwewe muri uyu mugambi, kandi ko Nyembo ari we wari ushinzwe gushaka abawushyira mu bikorwa no gushakira ubushobozi bwavuze mu by'ukuri ko General John Numbi uri mu buhungiro yamuhaye ibihumbi 842 by'amadolari y'Amerika. Nyuma gato y'ifungwa rya General Christian Chiwewe Songesha, General Frank Bwamunda Numba wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu, nawe yatawe muri yombi n'abashinzwe iperereza. Muri Kanama 2025, General Major Christian Ndayuweli wari umaze igihe gitavuye mu mwanya w'umuyobozi mukuru cyangwa se umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare, nawe yarafunzwe. We na Numba bakurikiranyweho umugambi wo kugirira nabi Perezida Tshisekedi, kugambanira igihugu no kutubahiriza amabwiriza y'abakuriye. Nyuma yitabwa muri yombi ry'abasirikare, na wari ugifite icyizere, na ni wari wizeye ko ashobora kumara byibura icyumweru atisanze mu buroko. Ibyo byatumaga abari ku rugamba mu burasirazuba baruyoborana igitutu cyinshi, bibaza uko bizagenda mu gihe nabo batsindwa. Muri Nzeri 2025, ubwo Joseph Kabila yamaganaga igihano mu by'ukuri cy'urupfu yakatiwe adahari, yagaragaje ko ifungwa ry'abasirikare bakuru benshi ritagamije guta muri yombi gutanga ubutabera, ahubwo ko rigamije kwikiza abantu bakekwaho kuba abizerwa be kuva mu gihe yari akiri ku butegetsi. Yagize ati ubutegetsi bwagiye kure buvuga ko inzego z'iperereza ryo hanze zatanze amazina y'abakekwaho guhirika ubutegetsi, ariko nta gahunda y'ubutabera iciye mu mucyo iratangira. Birazwi ko iri funga rigize igikorwa cya politiki kigamije kwikiza abantu bakekwaho kuba abizerwa b'ubutegetsi bwabanje. Mu Gushyingo umwaka ushize, Lieutenant General Pacifique Masunzu wayoboraga zone ya 3 y'ingabo za Kongo yafungiwe mu mujyi wa Kisangani nyuma yo gusurwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant General Gilles Banza Mwilambwe, yoherezwa mu murwa mukuru Kinshasa kugira ngo akurikiranirwe hafi. Byavugaga ko itabwa muri yombi rya Lieutenant General
General Pacifique Masunzu rifitanye isano n'urugamba rwarangiye abarwanyi ba AFC M23 bafashe centre ya Nzibira muri territoire ya Walungu mu kwakira umwaka ushize, ariko kandi andi makuru yavugaga ko akekwaho gukorana n'umwanzi. Nyuma yaho Masunzu asimbujwe General Major Nyembo Abdallah. General Major Ikenge wari ukiri umuyobozi w'ingabo za Kongo yemeje ko uyu musirikare afunzwe, ariko ko nta byinshi yavuga ku ifungwa rye mu rwego rwo kwirinda kumena ibanga. Tariki 7 Gicurasi 2026 Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko igisirikare cyabo cyacengewe n'abitwikiriye amasezerano yo kuvanga ingabo gisenywa guhera imbere, bityo ko ariyo mpamvu hagiye humvikana abashinjwe ibyaha by'ubugambanyi, bamwe muri bo bagafungwa mu gihe abandi bagiye babikurikiranywaho. Yes, ngaye nguko rero ibyo muri FARDC, ngibyo ibyatumye FARDC igenda itakaza ikuzo cyangwa se igaragara nk'inyantege nke imbere ya M23. Havuzwe umwiryane, ubwoba n'ubugambanyi. Ibyo rero ni bimwe mu byatumye FARDC itaba iyo ikwiye kubiriyo. Nuko niko rero FARDC yashwanyaguritse imbere igakomeza urugamba nyamara nta gatege. Yes, hanyuma mu yandi makuru, yitwa Joseph Kabila Kabange ni former president wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba mu by'ukuri ari umwe mu bakatiwe igihano cy'urupfu, akaba ari umwe mashinjwa gushyikira umutwe wa AFC M23. Ubu rero Kabila yongeye kugaragara aburira abanyekongo ko igihugu cyabo kiri mu kaga ndetse kiri mu manga mu buryo bukomeye, mu buryo burambuye. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo yaburiye abaturage b'iki gihugu ko bari mu nzira igana ku butegetsi bw'igitugu, mbere yo kubahamagarira guhagurukira umugambi uriho wo guhindura itegeko nshinga. Bikubiye mu ibaruwa yabageneye ku wa 4 tariki 11 mu gihe muri Kongo Kinshasa hari umugambi wa Felix Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Kabila yavuze ko ibimaze igihe bivugwa ku mugambi wo guhindura itegeko nshinga bitakiri ibihuha cyangwa se ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo ko byamaze kwemezwa n'ibyemezo biri gufatwa n'abari ku butegetsi. Yagize ati uyu munsi ibikorwa birivugira binyuze mu ijwi ryabo ryemewe kurusha andi no mwitorwa ry'itegeko ry'amatora ya kamarampaka mu nteko nshinga amategeko. Ubutegetsi bwakuyeho urujijo rwose ku migambi yabwo nyakuri bugamije guhindura itegeko nshinga. Kabila yavuze ko icyo gikorwa ari ukutagira mu by'ukuri ari ugutatira indahiro yo kubahiriza itegeko nshinga, ashimangira ko igihugu kiri kugana ku butegetsi budafite umupaka n'igihe ntarengwa, ibintu yavuze ko bishobora guhungabanya ituze n'ubumwe bw'abanyekongo. Ati intambwe ikomeye yamaze guterwa iganisha ku gushimangira igitutu no gushyiraho ubutegetsi budafite umupaka uteganyijwe cyangwa icyizere cy'ihinduranya rya demokarasi. Uyu wahoze ayobora Kongo yanavuze ko igihugu kiri guhinduka nk'igikombe gishyushye gitegereje guturika kubera kubura umwuka wa demokarasi usanzwe ugifasha kugumana ituze n'ubumwe. Kabila yongeye kwibutsa ingingo ya 64 itegeko nshinga rya Kongo ivuga ko buri munyekongo afite inshingano zo kurwanya umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu rikoresha ubutegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Ati si uburenganzira gusa, ni inshingano y'ubupfura no gukunda igihugu. Kabila yashimangiye ko arwanya byimazeyo uwo mugambi wo guhindura itegeko nshinga, ahamagarira imitwe ya politike, societe civile n'abaturage bose kwishyira hamwe bagaharanira kurinda itegeko nshinga n'ibyagezweho muri demokarasi. Yanasabye kandi ko buri muryango, buri mudugudu, buri gace n'umujyi bihinduka ahantu ho gutahura no kwamagana ibikorwa bihungabanya ubwisanzure bw'abaturage, uburenganzira bwabo n'imiyoborere myiza. Ubutumwa buje mu gihe muri Kongo hakomeje impaka zishingiye ku byifuzo byo kuvugurura itegeko nshinga, ibintu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bishobora gufasha Perezida Tshisekedi gukomeza kuguma ku butegetsi igihe kirenze manda 2 yemererwa n'itegeko nshinga. Ari nayo mpamvu y'imyigaragambyo mwabonye ku munsi w'ejo mu mujyi wa Kinshasa yasize mu by'ukuri uwitwa Martin Fayulu anayikomerekeyemo. Ku munsi w'ejo hashize ibitero byararikoreje mu Minembwe
ndetse bigira ingaruka zikomeye. Bivuga ko ku munsi wa gatanu tariki 12 ni ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 4 n'igice z'igitondo ndetse no ku isaha ya saa 8:45 z'amanywa ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu muri centre Minembwe hakoreshejwe indege zizwi nka drone ndetse na Sukhoi 25. Bivuga ko abantu benshi babigendeyemo ndetse amazu menshi yaranasenyutse. Ndabona amafoto y'amazu yasenyutse DC biteye agahinda. Bivuga ko hari imiryango yatabwe mu matongo kubera ibyo bitero nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro AFC 23. Biteye agahinda cyane. Imbere y'ibi byago nta muntu ushobora gukomeza guceceka cyangwa guhagarara ngo arebere mu gihe abenegihugu bacu bicwa bose babireba. Ibi ni bimwe mu bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa M23 bya politike Lawrence Kanyuka. Itangazo ryakomeje rivuga ko guceceka no kutagira igikorwa no kutagira igikorwa kuri ibi bikorwa bitera gusa kubisubiramo no kongera imibabaro y'abaturage binzira karengane muri rusange. Muri Kivu y'Amajyepfo ibitero bya drone birakomeje ndetse bikomeje kugira ingaruka ku baturage mu Minembwe. Hanyuma mu bice bya Bibogobogo agace gaherereye muri teritwari ya Fizi kari mu myiteguro ikomeye cyane mu by'ukuri nyuma y'amakuru avuga ko hategerejwe uruzinduko rwa komanda Regio uteganyijwe kuhagera avuye Ibaraka nyuma y'uko nawe yaraturutse mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Uyu muyobozi wa gisirikare utegerejwe muri uru ruzinduko ni uruzinduko rufitanye isano n'imiterere y'umutekano n'imiyoborere y'aka gace cyane cyane mu gihe hari impinduka zikomeje kuvugwa mu micungire y'ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho hakunze kuvugwa imitwe itandukanye itwaje intwaro ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta. Ubwo rero amakuru aturuka mu Bibogobogo aravuga ko ahitwa kwa Rusenda niho hateganyijwe ibikorwa byo kumwakirira aho bamwe mu baturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko hashyizweho imyiteguro yihariye. Ubutumwa bwageze kuri Minembwe Capital News dukesha inkuru ngo mu Bibogobogo twiteguye komanda Regio uyu munsi arazamuka turamwakira kwa Rusenda niho hari inzu nini twapanzemo n'intebe mu by'ukuri ati niho hari inzu nini twapanzemo n'intebe mu by'ukuri ati kimuzanye ntikiramenyekana neza gusa yatumye kuba chef ko aza uyu munsi. Nuko ngo ahangaha mu Bibogobogo hamaze iminsi havugwa urujya n'uruza rw'ingabo z'u Burundi ndetse n'intwaro ziremereye. Bivuga ko hari impungenge z'umutekano. Ese uruzinduko rwa komanda Regio waturutse Ibaraka yarabanje Uvira akaberekeje mu Bibogobogo rwaba rugamije iki? Ni kimwe mu byibazwa. Ubwo turaza kumenya icyo yaje kuganiriza abaturage mu makuru yacu ari imbere. Turaza kuba tukibabwiraho mu makuru yacu ari imbere 5 kuri 5. Hanyuma reka mbabwire ku mpanuro za Perezida Kagame yatanze ku munsi w'ejo. Impanuro za Perezida Kagame kuri ba ofisiye 108 basoje amasomo yabo inyakinama. Perezida Paul Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yasabye ba ofisiye bakuru 108 barangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama kurangwa n'ubutwari, ubushishozi ndetse no kugira intego ibayobora mu nshingano zabo za buri munsi. Yabitangaje ku munsi w'ejo kwa gatanu tariki 12 Kamena mu muhango wo gutanga impamyabushobozi ku basoje ayo masomo wabereye mu karere ka Musanze. Mu ijambo rye rero Perezida Kagame yavuze ko nubwo amasomo bahawe yabongereye ubumenyi n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bikomeye, hari indangagaciro 3 z'ingenzi buri muyobozi agomba kwitoza ku giti cye. Ati hari ibintu ishuri ridashobora kubigisha ahubwo mugomba kwitoza ubwanyu. Icyambere ni ubutwari. Ntabwo buri gihe muzabona ibisubizo cyangwa icyizere kibizakurikiraho, ariko ubutwari nibwo bufasha umuyobozi gufata ibyemezo bikwiye nubwo haba hari urujijo cyangwa igitutu. Yakomeje avuga ko icya kabiri ari ubushishozi mu gufata ibyemezo, asobanura ko uko inshingano ziyongera ari nako ingaruka z'ibyemezo bifatwa ziba nyinshi. Ati ubushobozi bwubakwa n'uburambe
gukorana n'abandi ndetse no kwemera kwigira ku makosa kugira ngo umuntu abashe gukosora aho bikenewe. Perezida Kagame yavuze ko ikintu cya gatatu ari intego isobanutse umuntu aba aharanira. Agira ati intego ituruka ku kumenya neza icyo urwanira. Ku Rwanda iyo ntego ishingiye ku kurinda abaturage bacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu no gukomeza urugendo rwo guhindura igihugu cyacu. Umukuru w'igihugu yibukije bariya bofisiye ko ikibazo kitakiri ukumenya niba bashoboye kuyobora ahubwo ko ari uburyo bazakoresha ubwo buyobozi. Ati izi ndangagaciro ukoresha tuzigomba kugaragarira mu bikorwa bya buri munsi kandi zigahora zongererwa imbaraga. Perezida Kagame yanibukije aba basirikare ko izina n'icyizere ingabo z'u Rwanda zifitiwe bitigeze biboneka ku bw'impanuka ahubwo ko byubatswe mu myaka myinshi binyuze mu murava, imyitwarire myiza n'ubunyamwuga. Yanabibukije kandi ko isi ikomeje guhinduka bitewe n'ikoranabuhanga rishya rigenda rigaragara mu by'ukuri n'ibibangamiye umutekano bishya, bityo ko abasirikare bagomba gukomeza kwiga no kwiteza imbere. Ati mugomba kuyobora mufite ubunyangamugayo kandi ntimuzigere muhagarika kwiga no kwiteza imbere. Umuyobozi mukuru w'ishuri rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Andrew Nyamvumba yavuze ko abanyeshuri 110 aribo bari batangiye amasomo ariko 2 muri bo ntibabasha kuyarangiza kubera impamvu zitandukanye. Mu barangije harimo ba ofisiye 20 baturutse mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda mu gihe abandi bose ari abo mu ngabo z'u Rwanda. Muri uwo muhango kandi Perezida Kagame yashimiye ibihugu byohereje ba ofisiye babyo kwiga mu Rwanda, avuga ko umubano n'ubufatanye byubakwa hagati yabo bifasha mu kongera imbaraga ubufatanye mu by'ukuri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Yanashimiye abarimu b'iri shuri n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ku ruhare rwabo mu gutumira ishuri rikomeza gutanga amasomo ku rwego rwo hejuru. Mu bahembwe nk'abahize abandi mu masomo, umwanya wa mbere wegukanywe na Lieutenant Colonel Walter Kageruka wo mu ngabo z'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru afite aho ahuriye n'u Rwanda, reka mbabwire ko mu by'ukuri Ubwongereza bwahaye u Rwanda arenga miliyari 1 ndetse na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda azifashishwa mu gufasha kwitegura no gukumira icyorezo cya Ebola. Ni inkunga izashyigikira ibikorwa bikubiye muri gahunda y'igihugu yo kwitegura no guhangana na Ebola, cyane cyane mu bice bifite ibyago byinshi birimo imipaka n'ahandi hantu abantu binjira cyangwa se basohokera igihugu. Mu byo iyi nkunga izibandaho harimo kongera ubushobozi bwo kugenzura no gutahura hakiri kare umuntu wagaragaza ibimenyetso bya Ebola, gukaza ingamba zo kwirinda no gukumira kwirakwira ry'indwara mu mavuriro no mu baturage, no guteza imbere isuku, amazi meza n'isukura mu bice bishobora kwibasirwa. Iyi gahunda izanafasha mu bikorwa byo kugeza ku baturage amakuru yizewe ku buryo Ebola yandura, uko yirindwa n'uko abantu bakwiye kwitwara mu gihe hagaragaye ukekwa cyangwa ufite ibimenyetso byayo. Ubwongereza bwatangaje ko iyi nkunga igamije gufasha u Rwanda kugabanya ibyago byo kugerwaho n'icyorezo cya Ebola, cyane cyane mu gihe iki cyorezo gikomeje kugaragara mu bihugu byo mu karere. Uretse u Rwanda, Ubwongereza bwatangaje ko n'u Burundi buzahabwa miliyoni 800 zo gushyigikira gahunda yayo yo kwitegura no guhangana n'indwara zirimo Ebola. Kugeza ubu Ebola iri muri Kongo na Uganda, nta murwayi wayo uraboneka mu Rwanda, gusa rwakajije ingamba ku mipaka mu kwirinda ko hagira uyinjiza mu gihugu. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanduye Ebola, ndagira mbabwire ko ku munsi w'ejo byavugaga ko Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu yatangaje ko kugeza ku itariki 10 Kamena abantu 676 batuye mu burasirazuba bw'igihugu aribo byari bimaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo. Birumvikana ko ni icyorezo gikomeje gufata indi ntera. Iyi minisiteri kuko igaragaza ko abo byemejwe ko banduye Ebola biyongereho 41 mu masaha 24 gusa, kuko kugeza tariki ya 9 Kamena byari byemejwe ko handuye 635. Urumva ko ari icyorezo gikomeje gufata cyangwa se kwaguka gifata abatari bake. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari
Perezida Trump yatangaje ko yahagaritse cyangwa se yasubitse umugambi wo kugaba ibitero kuri Iran nyuma y'uko ibiganiro biganisha ku masezerano hagati y'ibihugu byombi bigenze neza nk'uko Amerika yari yabitangaje. Yari yatangiye ibitero byayo kuva ku itariki 10 Kamena, ivuga ko iri kwihorera ku gitero cyahanuye indege yayo yari iri gucunga umutekano mu nzira ya Hormuz. Impande zombi zakomeje kurasana, Iran irasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Perezida wa Amerika Donald Trump yari yatangaje ko no ku ya 11 Kamena hagabwa ibindi bitero kuri Iran, ariko aza gutangaza ko bitakigabwe. Ati hagendewe ku kuba ibiganiro na leta ya Iran byageze ku bayobozi bo hejuru ba Iran kandi babyemeje, nka perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika nafashe icyemezo cyo guhagarika ibitero byari biteganyijwe no kurasa kuri Iran muri iri joro. Hanyuma ariko Iran yahise igaruka iravuga iti gute wigamba ko ibiganiro byagenze neza kandi mu byukuri hari bitaga mu byukuri ni ibiki. Iran yahise itangaza ko ngo nta masezerano ya nyuma aragerwaho yo guhagarika imirwano ifitanye na leta zunze ubumwe za Amerika, mu gihe Trump yaramaze gutangaza ko impande zombi ziri hafi gushyira umukono ku masezerano. Iran yo yaje ibyamaganira kure nk'uko byaje kuba bitangazwa. Ibi rero ni bikomeje kugenda bicungirwa hafi n'abakurikiranira hafi by'intambara iri kuba muri burasirazuba bwo hagati. Natwe turahanka Ibakwe Media TV ngo tubabwire icyahinduka anytime. Reka mbashimire cyane kuba natwe muri amakuru yo kuri aya manywa yo kuri wa gatandatu tariki 13 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.